otoridad ning pangapahayag ning maya pabalita tungkol king Ginoo. Mitipon tamo ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos, kaniting Santa Misa, iyabe talaring makatoking intensyones. Pasalamat kambeda rin karelang pamilya, Mr. and Mrs. Arturo Lalik, Mr. and Mrs. Ernie Malyari, para king birthday blessing ng Patria Fausto Sochi Moriyama. Para king special intentions dari Mr. Rodolfo Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda, Yoli Pineda, Board Member Maylin Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Diana Jane Soronio, Reynante NID Sabado, Chris and Imelda Imbo, Doktora Trinidad Arcilia, Beth Bautista. Para king malagwang kapaldanan dari John Darrell Benuya, Ustagon Layo, Leonor Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromen, Jaja Banzil, Amado, Reynaldo Banzil, Alicia Santiago, Marvin Ronquillo, Edith Cabigting, Dustin, Senaida, Christine Belaria Vergara, Mary Juliet Pajardo. Ganakantala naman po rin kalagurantang mayango na biye, lalong-lalo na rin Emilio Lingad, Rebecca Espinosa, Gulbelto Funo, Hangilina Morales, Candelaria, Avelino, Carlito, Wenceslao Faule Sr., Honorata Faule, Wenceslao Faule Jr., Violeta Martin, Opelia Lizoy, Eugene Bitog, Ernesto Kiambao, Sita Ustanyani, Elizabeth Manalansan, at ding sablang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaga nakakarela. Iyaing panahon, itiyaing karampatan, ing balayan mo mibalik yalog ka, at kang Kristong kang anak niyog na. Mayupayang ipag-ala hanggang mabye Diyos, pupuryahan na kapasalamatan na ka, alakang ng mamahuske kami, para king bayo at labis-labis abye. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, ing balayan mo mibalik yalog ka, at kang Kristong kang anak niyog na. King lagyo ning ikpa, ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu, Amen. ing lugod at kapayapaan ng Kristo, yasanang manatili kaya kayo. At keka antimurin, Happy Anonsasyon. Batang karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo, idaon tala at sisyan din kaya katang kasalanan. Ginong Jesus, ika ing minye king tanda, amilam na niya ing metong ang ayanaka na babae, at mga nakyang metong alalaki. Gino pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, ika ing anak alalaking kigli, ning noa na Birhen Maria, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu.
Ginoong Jesus, ika hindi natang King Birhen Maria, at King upaya mo, lilungan me, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ing Diyos, amayupayang tutu pakaluluwa nakatamo, at King pa nga patawad na ring kasalanan tamo, para titasanang manatili, King tapat, apa magtagulaling, at kasuyuan keya, ang gaking idala nakatamo, King die alananga, Amen. Gloria in excelsis Deo. Kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Inong Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, sa sambahan pasalamatan, parangalan ka, sa sambahan pasalamatan, parangalan ka. Ligaya King Diyos, King pekamata sa banwa, kapayapan ka rin taong kayang kaluguran. Manalangin tamo, o lubos mayupayang ikpaning Ginoming Kristo, bilalag moing sintinganan ning kekang upaya, kapamilatanan ning pamiparangal mo, King mapakumbabang Birhen ning Nazaret, at pamangawa mo kaya induning kaya kaming talapagligtas. Ding panalangin na niting babayi, iyatad de sana Jesus King maninayang yatu, at katmondoing kailan kaganapan, kapamilatan ning pangayatsuna ning kayang anak, amabibiyet magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo King panga Diyos, manggaman King alanganga. Pamamasang iba't King libro ning propeta Isayas. Pasibayo yang peparalang mensahe ing Ginoo kang ahas nga na. Aduan mo King ginungke kang Diyos, King dinana kang metong atanda, malyaring manibatan niya iti, King kalalaman ning lugar daring mete, o kaya King matas abanwa. Nga nang mekibat ahas, eku manyat tanda, eke ibili, King kapagsubukan, ing Ginoo. Inya nga nang Isayas, lahi ng David, makramdam kayo sa, epo makagyuke kayo, ing gisanan nyo lo kapibabatan ding tao, at gisanan nyo wari, pati ing kapibabatan na ning kanakong Diyos, ing Diyos mismo munyayang metong atanda para ke kayo. Muktot siya ing metong akayanakan a babayi, at mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyuna, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Oy ni at yuko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan, ing kaburian mo.
Oy ni at yuko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan in kaburyan mo. E ayin sakripisyo, o ayin ingkekang pagnasan. E animal asisilaban king altar, ingkekang aduan. O ayin akapamayaran king kasalanan. Nune balugbog akeka biyasa makramdam. Inya keka sinabi ko, oy ni at yuko arapan mo Ginoo. Oy ni at yuko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan in kaburyan mo. Tungkol kako makasulat king libro mo, matula kong tuparan o Diyos ko, ingke kang kaburian. King kakong puso, kautusan mo, ilang makasimpan. Oy ni at yuko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan in kaburyan mo. King maragul akatipunan ning balen mo, ing mayap a balita ning pamagligtas mo, sinabi ko, Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ing daya daring toro at ding kambing, era ala ko kapilanman ing kasalanan. Uli na nito, inyang malapit na ing datang ikristo, ketiking yato, sinabi na ning Diyos, eka maburi king ayin sakripisyo, at karing ayin a animal. Dapot, si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ayin adarulokan king altar, o karing sakripisyong kapamayaran karing kasalanan. Kanito nga kong sinabi, O Diyos, at syuko keni, bantupad king kaburyan mo, anti mo ing misulat tungkol kanako, king libro ning kautusan. Muna sinabi na, eka maburi ni eka tutula, karing ayin sakripisyo, at karing ayin a animal, o karing ayin adurulukan, babo ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti agyamang deting sabla, king sarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Ing ama na ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ing may pabalita. Gayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Gayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Meging tao ya ingamano, at may kipanaknangan niya kay katamo, ikit mi ing kamalana. Gayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Gayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo manatili ang kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo.
King panahon na ito, inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balena ning Galilea, at inyang balita para king metong ang babaeng birhen ang makapangakong kasal king lalaking milagyan Jose, ay bat king lahi ng aring David. Maria, ing lagyunan ning babaeng birhen, di natangyak ang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at tsukeka, at binendisyonan kang emunano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel, at isip-isipan na nung nano ing kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malam yalub keka ing Diyos. Milamnan ka, at ibait meng metong ay anak lalaki, at pamalagyan meng Jesus, maging marangalya. Mayaw siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos, antimoy David, ama katuana, ing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at eya mapupos ing kayaryana kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari ti, kabang alana ko mga asawa. Pekibat na ning anghel, datang ya keka ing Espiritu Santo, at lilungan na ka ning upaya na ning Diyos. Uli na niti, mayaw siyang anak ni ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Minsan ba muntatam king Kronos at Kairos? O Kronos, ngayon po ing ka-37 tanang aldo ning 40 days, 40 nights. At lunang aldo, 40 days na. Palaspas na. So, king kaya katamong 40 days, apatapi, king kaya katang tutok yan, pamanalangin, pamagsising kasalanan, pamamye, pamaglimos, ating pangapat, pamagsakripisyo. So, king kaya katamong pamagbanal, so panakatang Apong Jose, ining Europe, Saint Joseph, at yuta na king 108 days, na ning 365 days, ning kaya katang pamagmasusi king banwanang San Jose, tayra na katamo king kayapan, king kaligtasan. At ngini, king mititimid, aliwa mo yapong Jose, kaya being Birhen Maria. Yang ining girl power, 25 days tanang magmasusi, kining International Month of Kababaihan, at yuta naging pang 25 days. So, kaniti mo rin, 108 days tanang king, kaya katang kapag masusiyang 365 days ning misyon. King pa magsadyata mo king 500 years na ning kaya katang kasalpantayan ng Kristiyana. So, yung kaya katamo ngini, at 25 days, so pandakatamo rin kaya katang kababaihan. Ngini mo naman ning ka-25 days na ning fire prevention month. Baka nita, king aywasan tam na numaning api, ning chismis, intredos, api ning kasiran, ning virus, api ning girl power. So, hindi katang mo munang pamasa, may balita, king, may baytya ing Diyos, king
metong nga babae, lalong-lalo na king dalaga niya, ding kababaihan, mi ka girl power la, parati lang mga di, manaya, pota karelaya mi baiting, talapagligtas, lalong-lalo na ring dalaga, may gilang conscious, king samasanding karelang pangatao, ing karelang pang babae, uling metong karela, may baityaing Diyos. Kay ba't na ning 40 years, na ning katahimikan, ala ng propeta, ing tauling propeta ay Malakyas, 40 years, may nahimik, pematedorem propeta, ing may malbal king katahimikan, ya pining balita tungkol king Birhen Maria, girl power, Birhen Maria. So, kaya yami bait ing Diyos, masaya, maswelo, yaman migsadyaya, pamanalangin, pamakikasundo king Diyos, kalupa ng tao king sarili, pamaglinis. O neng uling malinis manatili ang malinis, pamagsakripisyo, pamamye, pamagserve. So, yan muna maning pamagsadya na king dapat kabanalan ning Birhen Maria. Inya mabiyasa tamo, karing kaya katamong girl power, itang kalalakian, king girl power ng Maria. Simply. Ayan. So, may ang simply. Lalo nang ini, kung kababaihan, gawa na ko lalong simple ning Diyos. Ako makay mag-makeup. Uling maka-face mask na kay. Nyaing makeup world, medyo may lugi Uling ala nang makaing mag-makeup. Minasenso na mo itang king kile. Kasi kile na yung akakit miki kayo. O makanyan man. Maskiretang matagyawat, may lagula, maka-face mask na la. Maskiretang makaing manyupilyo, o buriday maka-face mask. O kaya kaming kalalakihan niya ako, lalo kung may santing, para maka-face mask ko, uling na yung matutut ko, mag-face mask ko. Uling mas masanting kong maka-face mask. Kaya sagay nga la. Inya, makanyan man, may gitang simpli. Mabibiyasa ta rin kababaihan, simply, matimtiman, at antimo rin manayon kingarap na ning Diyos. Kalupa na ning Birhen Maria, mapaminto. So makanyan mo naman, king itang kalalakian, may biyasa tamo, karing kababaihan, uling ilang mo munang diling mapaminto, ilang makapailalam kaya katang kalalakian. Itang kalalakian, maging mapaminto tamo king Ginoo, king Diyos. May gilang matapang, katatakot nga naning anghel, uling ibait ing Diyos. Kronos, ngayon yung umpisa na ning Pasko, pag masusyan tamo yung pamikatawa ng taong Jesus, ating pangayindo na ning Diyos, ning Birhen Maria. O kalingwan nyo na ito, Kairos. Importante, may gising ka ngayon Mabiya ka. Giyang mo no atatandanan, detang penyabi ko, Kronos. Importante, mangis nawa tapa. Mabiya tapa. So, may giyang matapang. Niya ita, matapang tam. Manyambuti virus. Giyang na ano pang COVID. Mutate. Tamo tata ako tustuyan. Harapan tayo na anumang kapagsubukan. Na ano pa, pwede tamong akwa, king Birhen Maria, king kayang girl power, king megiyang mapaminto. So ita makanyan mo naman. King maminto tamo king Diyos. Tamo magmasyas at megiyang mababalog. So magpakumbaba tamo. Ita magsino-sino. King ding kababaihan at ilang power.
itang kalalakian at intamo mo ng manpower, eta mo isipan mas matas takarela, eta magmayabang, magmaragol, nano pa, kinga penaliga ning katutuan. Yan. So, potang iya kasigurado king balita, nga naping apong Emil, inyang Martis, king ngusong ining false news, king fake news, kalaraman, king kalaraman para lokwan, ating kasing kalaraman na lesson, kalupan na ning fable, kalaraman niya yung fable. May pagkwento yung kabayo, ampo yung pusa nga na. At tinuwaring may pagkwentong kabayo ampo ang pusa. Magsalita na ring manok, ampo ang ayop. Alila, pero kwento ito, yang ito to, mamayang leksyon. Potang mamiro ka, karing kaya nga ang kakaluguran. So, ningkay, eto to itang kaya kang pamamiro, pero aintindihan da, makakonekta la rin kaya kang kakwento para magpakailingan. Pero itang para manyira ka, para lilil la rin tao, o iting kalaraman. Eta mo, papayagan, tututulan tamo. Itang siran may kalupa mong tao, ilisyame, kaya kang kalupang tao, kaya ngusto, ililime, o iting marok. Inya, bang anita ba, luta yung katutuan, so pa nakatamo, aliwa mo yung Anghel Gabriel, noon yung Birhen Maria, lalo na po tang malilito ka, Belitara, na yung asawa mo, king abroad, at inyang aliwa. Ini pala, niya ini magpadala, ati na yung aliwa, king abroad. Ini pala, mainggit laki ka, uling mamasenso ka, at buridyang siraning kaya kang pamisip niya, ausan may Birhen Maria, o kaya yung Anghel Gabriel. O makanyan man, king regalo ng tinggap ng Birhen Maria yung kasalpantayanan, may natili ang manalig king Diyos. Nano man itang kayang harapan na makatakot, kasi graduan, migtiwalay king apong Ginoo. So, makanyantang mabiyasa king Birhen, parating magtiwala, manalig, sasalpantaya. Sasalpantaya ko, king Diyos. Sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, igpang lubos mayupaya, may nga waking banwo ampong yato, king sablang mayayakit at mayayakit, at king meto nga Ginoo, Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, may bayit king igpa, bayo pa king sablang panahon, Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos atutu, ibat king Diyos atutu, may bayit, megawa kayagom king panga Diyos ning igpa, at king kapamilatana, megawa ing sabla, king ulitamong tao, at paulining pangakabustamo, tinipaya ibat banwa, at may katawan niyang tao, lalang ning banalay espiritu, king Birhen Maria, at milyaryang tao, may pakuya king krus, paulitamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, lina sayo, meteya at mikutgut, at sinubliyang mebye king Katlong Aldo, agpangkingularing kasulatan, at minukya tiyabanwa, makaluklok wanan ningigpa, pasibayang datang mitmong ligaya, bang mukum karing mabye ampong mga mate, at ingkay ang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, Ginoo ababyebye, amenibat king igpa ampo king anak, at kambe ning igpa ampo ning anak, miyagnan misamban ampong mipaligayan, minasbukyo king kapamilatan ding propeta,
Sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika, papasyag ko ingating metong abinyag, king pangapatawad daring kasalanan, at panayang ko ing pangasublirang miering miete, at king biedatang alanganga. Amen. Amen. Kapatid, manalangin ta king Dios ay kayang lantaran apanyatang at kayapan at yu arapan ding matatamo. Aduan ta kayang sablatang pamangailangan atamong manalangin Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginong Jesus, at syuko kingke kaming yato. Ibuklat mo ring matami, ban akit ming sala, at ding tanda ning kekang panga at syu, king balang pisamban at lahi, king balang uring grupo at edad. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginong Jesus, babalikdan mo ring kalulu, ring may na, ring mangailangan. Ituro mo keng tuki keko, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginong kakatas-katasan, ipakit may ing kekang sala, karing masikan, makabuklat palad akayanakan. Ipakit may karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo ngang masugid mong apostol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginong banal, aldoldo mamamatelo ring tawo, king ketwan, king sakit, danop o tampalasan dang gamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alanganga mong sala at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ini po, doon mo yung sarilitang kapagnasan. Na ano yung buri mo nga doon king Diyos, sabihan mo, panaligan mo, paniwalan mo, salpantayanan mo, i-claim mo na, ibiyan na kaya ka ng Diyos. Basta king kaya yung kapurit kaligaya, manalig, king gawan mo ang wagas din kaya kaming puso o Ginoo, king lagyo ng Kristong Ginomi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kay kataming kasaplala at ning mabilong ng banal na kapulungan. Oloy pang lubos mayupaya, kabang gaganakan ming umpisa na ning Santa Iglesia, inyang ingke kang anak mi katawan niyang tao, apag masusyan miasa ng mitnong tulangini, iting sakramento na ningke kang lugod, king lagyo na mo ring Kristong Ginumi.
Amen. Ing Ginoo manatili ang kaya kayo. Iyat na yoring puso yu. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta mo. Dapat at matuli. Tunay pinkarapat dapat at matuli. Ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oik pa. Diyos king alangangga at lubos mayupaya. Kapamilata ng Yeso Kristong ginumi. Ene meging aliwa kaya kami, inyang lilungan ining Espiritu Santo, ing Birhen Maria, at menaliking pamamalita ning anghel. Dela niking sepupuna na ning indong Birhen, inya meto pa din kaya kang pangako, king pinili mong balayan at meganap pang maygit kesa king asahan da, ding sablang bansa ning metoyato. Ulin hita kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tok ng babya kapuryan keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal loik pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, uli nito pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman, kay bat ni ngaponan, kinuhaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti ang kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta, may patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ning kasal pantayanan.
Kanyang ini gaganakan mi oik pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ang kaya ko iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oik pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganapya king lugod, kamben ang Francisco ake kaming Papa, Florentino, kaya kaming obispo, Pasiano, kaya kaming emerito, Emiliano, kaya kaming kura paroko, Comento, kaya kaming presidente, PPC, Esmeralda, kaya kaming mayora, at ding sablang pamilya inaos mo tinipon pinili, bansang bakeka kaniting solemnidad ning anonsasyon. Kaya beda ring pangadimi, darawon keka ring masakit, daralan mabayat a sakit, kasakitan, kakaluluan, kapahamakan, disgrasya, problema kapag subukan. Ding magtamasa aking dakalakalam, pibandyan, karangalan, kayo pa yan. Angga na ka ring kapatad ming, pepainawan at manenayang subling miye, ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mong kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya biye ng Maria ing Birhenin doning Diyos, San Jose, akayang esposo, San Agustin, nagkaya kaming patulunan, kaya bering apostol at ding sablang banal, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman, king alangangga. Ngeni manalangin tamong metnong lugod at kasalpantayanan kingig pa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Tatangke kami, ingkay harian mo, di pamintuan yung loob mo. Ketiking yato ating banwa, di pamintuan yung loob mo. Kakanan King Aldo Aldo, ibiyemu ke kami, ibiyemu
O Ginoong Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Lonelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan me, ampon bilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuyasang manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimo rin. Ene po ipakit tamo king mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ni Dios, kamilalago, ikasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Dios, kamilalago, ikasalanan niyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Dios, kamilalago, ikasalanan niyato. Ibiemu ke kami, ing kapayapan. Ibiemu ke kami, ing kapayapan. Ibiemu ing kapayapan. Ibiemu ke kami, ing kapayapan. Ibiemu ing kapayapan. Nyo ing Kristo, ing Kordero ning Ginoo, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos, king apuna ning Kordero. Ginoo eko karapat dapat pabalaos keka. Dapat kinggingkas mong amano, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual na pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbed ng kayong lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Muling kekayang ibahid, tingweng abot. Wanya, ingalipaning Ginoo.
ligaya ning Israel. Maria. Manalangin tamo. Oik paming malugod, iting sakramentong kekeng pigmasusyan, pasik na nga na sana ing kasalpantayanan mi at kapanaligan kang Jesus, abait na ning meto nga birhen, kapamilata na ning upaya na ning kayang pamanyubling mebye, akamtan mi sana ing tulang alanganga, ngeni at manggaman kapilan. Amen. Pangadyan tayo po ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit ang pangangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID, ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkala mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon ng biye, pagkala mo ke kami in grasya mo, kaniting masakit a panahon, bang magobra kami para king ikakayap ding sabla, at bang makasaop kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi, pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang may bibye ampong mag-ari kambe mo, king kametonganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hindunin Diyos, e musana pisawiling aklis mi keko, king pamangailangan mi, nunay bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluhan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Panalangin niyo kami. Ing Ginoo manatili ang kaya kayo. At keka ang timurin, Duko tangin para king masusing bendisyon. May bait king Nuana Birhen Maria,
ing anak ning Dios, kinabos ning tao, panuana na ko sana karingkeyang grasya. Amen. Tinggapye ing pagmula na ning biye, kapamilatanang Maria, parati ko sanang magtama sa aking malugod ng pamaningat. Amen. Di natang kayuban magsaya, king kapiesta ng Maria, namitatakutan, king virus, o nanumang makaibiye, takot. Kumat mo ko sa naking tula ng Espiritu Santo, at karingkalam ning anggang kasuyuan, ang king mirasta, king alangang santungan. Amen. Bendisyonan ako ning Diyos sa mayupayang tuto, ingig pa, ing anak, ating banal na Espiritu. Amen. Umiyan ako king kapayapan at lugod ng Kristo, babiye pansin king balang segundo ning biyatamo anting Kairos. Amen. Salamat king Diyos. Paganaka po, pota po nga lasing kuning gat panapon, maganapyaw o gampanantayin kikatamong kumpisalan o general absolution. Rempong barangay ang maka-schedule, barangay San Nicolas First, barangay San Juan, at barangay Santa Lucia. Deta po nga pwedeng lumwal, makyabe na lamo po king live streaming. Ulitan ko po, pota po nga lasing kuning gat panapon, maganapya o gampanantaying kumpisalan o general absolution. Rempong barangay ang maka-schedule, ilapin po rin sa barangay San Nicolas First, barangay San Juan, at barangay Santa Lucia. Deta po nga pwedeng lumwal, makyabe na lamo po king live streaming. Dakal pong salamat. Apuin mo, Virgen Santa, Babu Maria, mitno king grasya, Inggilong Diyos, at yukeka, karing sang babaingon ka, dapat lakwas, yapang